Okay, we're back. Yes, that fast. Apo, and who just came in, who just tuned in, apo, good afternoon, kada kayo. You are listening to the number one program at kami manan. Dito lang po number one mo lang po radio station din tayo, Region 98.5 IFM, Kawayan City, Idol talaga FM. And ato ti malabsan talaki din ako ang Tiyang ko tata dito, page TIFM. okay, go ahead with that. Yan, Lenny Galicia Asuero is watching with you. Napashoutout naman po, thanks from Winnie Ricometa, Daniel Goldarase, siguro to, Sheena Colobong Balao, para kes ngayong Dance with My Father, Jeric Pax, para kes man idol ti kanta ariri, buktoy biyag ko. Kung naman ni Joash Rosales, shout out sa amin sa Rosales family habang bumibiyahe. Yan, ingat po kayo sa biyahe nyo. Sir Joash Rosales. Medyo lang, tingin ko. Dito naman, hello mga idol, gandang hapon. Pakibati nga po yung mga ma at papa at kapatid kong sina Marivic Giruela, Rico Giruela at Rica Giruela. Saka request ko nga po yung song na Bilit Ko. Thanks. Coming from Raymart Giruela. Bilit ko. Kabsat Melanie Zipagan is watching. Good afternoon once again. Kaya nga ro, request ni Kabsat Charity Lianes, one of her favorite songs. The song is titled Oklahoma Waltz. At the waltz na ta, Oklahoma Waltz. It happened in old Oklahoma one night at the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. And good afternoon to ating Rica Ancheta Valdez. May sakadagiti contestant iti Binibining Pilipinas iti 1975. Wow. Napangablaw ng Joel dito yung pero damdaw basa na. Okay. Atidog eh. Atidog. 3 kilometers? 2.5. Yeah. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Jose Marichan. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love fading away with the dawn and left me here all alone. Left me to find for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. My darling tonight, go send her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday.
Hala kayo. Oh, ha. Kuna na. Nyamot sir, nagbagak man ko na naman. So, 1974 ngamin timbagak. 1975 gayam edisi mali isona. Di binibining Pilipinas. Naabak. Abom impungot-pungot na dyan ang abak. Hindi na panta dyan baksit. Oy, kuna na. Sarampiting kasakti na ngabak ko kuna na. Pungot-pungot na. Okay nga Rod. Anak ko na ni Abira at Joel. One, kuna na happy Sunday mga idol. Amak ken Abirjon, pakablao man. Kinabagot ko ni Lanay Pastor Tomas. Kastamat Yes. kitalungan nakmi. Ni Joe, Lakay Liit, ken ni LJ. Kastamat amin nga karubag ni Tabilla Carmen. Happy Sunday mat. Kadagiti FDD Hong Kong chapter. Miss you all. Awan, labas na. Hello manang Kathy Cabal, ko na Kuya Joseph. Tataka lang kita ulit to Facebook. Well, naposkul uni kami di bangs ni Kabs at Kathy. Medyo hanuni makapuya ti Facebook ta naposkul uni di bangs na. Nag-cute ka nun ni Baby RJ. Yes. Actually, Baby RJ, at similarity ta tiro pa kini Kabs at Kathy Salvador. Nabayagan yung kikitaek, medyo agkahawig na nga doon. Pintas ni Baby RJ. Yes, and she'll be in Hawaii too in the future. Yeah. And she'll be a nurse. Yeah. Be a nurse. You want to be a nurse, Baby RJ? Yeah, she wants to be a nurse. And you go to the care home of Auntie Kathy. Yeah. So that your sahod is malaki. Yeah, you'll be earning dollars. Yes, of course. Just like John Mark's dream. Your dream is to have a wife with dollar earner, something like that. Oh and then my God. She will make patulod to you, di ba? And then you will make sabong-sabong meten and matador kung kunana, di ba? You make sugal-sugal. You make punta-punta to the seven seas. Oh, di come ba? on. No, I'm not doing. You make girl-a-girl. I'm not going to do that. Oh my God. Basta your main dream is to have a girl earning dollars. Actually, John Mark is earning dollars too. Okay, di ba? By YouTube. Okay. Yes. Claim it. Kuna ni John Emmanuel Tamayaw Guzman. Pabati naman po kaming pamilya Guzman nakikinig sa inyo dito sa Kutog Grande Reyna Mercedes. Yeah. Kutog? Kutog. Wow. Hello to Magbayaw Anthony Remigio Gothon. Oh. Ano pa yung kunada dito? Ano yung isang nga June datuladaran paranan. More deck. Dynamic duo. One. Congratulations kung kuna na dito. Advance happy birthday kin ni Auntie Marilyn Academia of USA. Watching from San Jacinto, California. Naimbag daw yung apo from Bridger Regis. Gemini Yoro. Hello, FDD. Pakibati man tinaragsa ngal daw ni Inang Iling. Ay, Liling. Gayam. Liling. Nga nakatutok tayo radyo dyan. Ilapayag na. Thank you, Rodel. From Lawag. Ay, Lawag. From Lalog, Luna. Okay nga rat, para katagiti agbibuya di Facebook. Apo, simple lang ti pagkanurutan to have 200 peso load. Nga mabalin nyo i-load katagiti ayatin nyo ti Pilipinas if you are there and abroad. Si kayo ti sumaron na po contestant, iti name that tune. At iti Raymond Jojit Dolores. Yes, baring no amom, dahil ito answer na. Ayan. And of course, good afternoon to Dr. Attorney Emil Castillo. Aya! Kuna na ni Kuya Joseph. Di ba yung magkarkarap ko na ni Auntie Kathy? RJ. Kuna na, wow! Congresswoman tumot ang arod. Kuna na. One. Congresswoman tumot. What's this? Aka, anta bayanam baby RJ, apa anda kan tumot dagi taga kwa, i-block na ka dagi taga Chicago. Wow! Okay nga raw. For 200 peso load, i-text nyo lang apo dito yung Facebook page tayo. Iti number na di ka yung alodan tapos yung title ti answer. Ayan. Kasi lang. Parang mga dago sinagan yun eh. So, iti biro kami lang apo. Dajay number iti ka yung alodan. It's either Smart, TNT, or AT&T. And i-text yung adagos dito yan. No amuyo ti title na dito. 200 peso load courtesy of CJ. Of Baguio City. When somebody loves you, it's no good unless she loves you.
all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. Hindi ka mo actually. All the way. Taller than the tallest tree. That's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless she needs you. All the way. Dapat lakay ti boses na kasi. Through the good and lean years, and for all that in between years, come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. Ada na nga ba kan? Balong? Ada, may isang doktor. Oh. At the same time, kalkalbasa lang nga pimasa iti Pagka-attorney. bar exam. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. All the way. Ako pati ni Ma'am Judith Soriano. Nagsongbatan. Exciting. Pero mali. Ano yung sumbatan? When somebody needs you. Damdamaming arod ngayon na sa ako. No siya sino kata kayo tibi adaan iti kustong paulo. Ngarod iti oras kapag gayam kat 15 minutos sa kasakalpasan iti alauna ti malam. Okay, good afternoon. Ket kung na dito inikabsat Ron Sipagan of Boston, Massachusetts. I hope all is well in baglaan kakabsat at dakay lata. Nga mang tadluliwami ito'y nakaululi mga rabi. Iso nga pasarunuan nyo man tayo makapailag nga sumuksuksok. Pagkablao man kini Nay Feli Jeronimo, kabsat Vivian Jeronimo, kini Marivic Ijaya Greenwood, South Carolina nga madamang agbuybuya at wow. O nga rod, sumuksuksok ti first requested piece balong. Damdam mga aramid hindi ta gandatam. No niya madata nga pamplano, damdam mga aramid din ta kumansun tapay. And kabsat one, thank you so much kadagijay shoeses. Ako diba? Shoeses nga mabuting kami pa nga mangusar. Mangkita kami ti umnong okasyon. Anang nga tati. Nama, yan ako Santon. So, thank you for the shoes and alwada mi di jay. So, before nga kansunan ta, jay sumuksusuk balong, yan ako mo no sino tinangabak. Yan. Siyempre, dapat na yanak kay di 1950s tap na umum deta nga sonata. So, nayanak ni 1950s dito eh. Baka 1940s pa iso nang nayanak idi deta. Lakayan data. May isa nga doktor, may isa nga attorney. Attorney, attorney na dagiti ada problema na ti panunod. Ti answer na kat all the way, taga Ramon isuna. Yes.
May tinagan na Dr. Attorney. Emil Castillo. Emil Castillo. Ang mga Emil titunay ng anak. Emilio. Madi. Ano nga? Sinukatan na lang, nagparehistro ulit ito. Yan na ganay din. Emistocapio nga talaga ti tunay ng anagan. Emistocapio. Okay. Medyo atidog sa isang sinukatan na lang ti Emil. Emistocapio. May sapay akong ka naman ni Jojit Dolores niyo. Danto pa itang ulit. Nagado sponsor sa'yo, don't worry. Anyway, as requested, here is our version of the song Sumuksusuksok by the great Bobby Gutierrez. When it comes to Ilocano music talaga. Bobby Gutierrez nga talaga. Libya gayam ti Uncle nga Joel. Libya. Okay. Hello to Ma'am Rowena Rhea. Ata di bagbagam yung tirarmong tata, di ba? Ano yan? I Libya. Ako na. One. I Libya so much. Ang arod, Kapsat Juan, enjoy the music. Dato yan na jay Sumok Shok Shok. Chumok chok chok. Sumok susuk taba talupon. Sumok susuk tabuok mo akulot. Nu'y tibig-bigat ay nakadumog. Nu'y tirabii mamat patayon. At balbalay ko nga alibot na anos no di agdudukot ngem no agdudukot agkatayan tamarurusok sumuk susuksok kabaet talupon sumuk susuksok tabuok mo akulot nu'y tibig-bigat ay nakadumog nu'y tirabii mamat patayon. Kuna na ni Kapsat Ronald tatalangan na notice Kapsat Ronald Salvador of Hilo, Hawaii. Kapsat kitam ni Kathy gimatang ti mobile phone video amplifier and large screen magnifier tap numayat pa nagbuya na ti FB live viewer na. Thank you so much. Naman di tsura na. Kapsat Kathy. Very nice. Yeah, very Cellphone nice. na dahil larger na. Dagiti papalasang agpaspaseksida adu amoda tay ususarenda agbado dat nakiting ti baba nakipet ti siket na kunam nano akot agpaparang jay puspong da dagiti met babaget agsapin na supot arena maka Domingo pa yan di damet nga suktanen tanu ikatenda agkikyaw jay batog na riripay ti sangka iliyan talibgem na jay karayan sumuk susuksok taba et talupon sumuk susuksok tabuok mo akulot no itibig-bigat ay nakadumog no itirabii mamat patayok dagiti met babaro kaot tay uso da kaot da kaot jay unek ti bulsada kunang lasik siguro jay kakao tenda gayam jay kakao tenda jay ulo jay kukuara sumuk susuksok taba et talupon sumuk susuksok tabuok mo akulot no itibig-bigat ay nakadumog no itirabii
mamat pa tayo. And another special request ni Bayaw Joseph kita. Para kay Manjay madlaw ni babae bayaw na with feelings insan. Ano? Of course, damdama basit. Kung nanangarot ito ay naimbang malamyo kita kayong idols Manong John kan ating JM Kablao man aming ating tingag. Dito ay ayan may kalsada. Akas kada tatay ko kuna nagayam. Kalsada. Alfredo, Nanay Mirna Ipag ko Jing, kan amin nga family, ordinary kan family pagkatuan. J. Ramon, ang nangruna kinimanan ko nga Noemi, request ko manong da J. Ayoko na sa earth. More power to your program. God bless and always. Donna San Antonio ito ng Purok Tres Villa, Sanchez, San Guillermo, Isabel, Agyaman, Akmano. May sabay. Dito mat. Pag-great meet lang brother, Larry Del Rosario nga napigsamangan. Ken maturog dito Robel Torrogi. Sir, pabati mo ito na gungot dan. Di na ano maura yun. Hehe, from Christopher Ramos. Nya tinagnagan na pakablaon niya po. Christopher Ramos. And paspasinsya kayo na po. No, kami mabasa talagang adula unay. Uren ano yung mga papanag programa. Okay. Naimbag ataw yung idol. Pa-shout out man iti Medrano family, Andres family, Pascua family, Ken Gallardo family. Patuloy rin man da iti Rakaya. Agyaman ako unay mga idol. Kidis kayo from Hazel iti Dalig, Kalinga, Aurora. Kalinga Aurora. Yes. Kuna naman. Pabati ni Inang Kog, dungdungag ni Inang Benny Kadang from Blessy Kadang. JW Mendez na magandang hapon po sa inyong dalawa. Pabati po kami dito sa Hans Andre Mini Bakery dito po sa Purok 5, San Antonio City of Ilagan. Ganoon din po, binabati ko rin po mga magulang ko sa barangay Dikaduan, Palanan, Isabela, sila Mr. and Mrs. Ando Mendez, Tessie Mendez. Bumabati po Andy Mendez ng Ilagan City. Gandang hapon po, balikas nga po ng song Damong Ayat, weno dito na. Thanks po from Tess of San Mateo, Isabela. Nagaduda nga talaga. Ngayon, mapadasin tayo po ang kisayan. When somebody loves you, apo, medyo regular smart load na lang po yung sa akin. Ito po yung number ko. Kung na naman, nangapag ito yun. Kiwag? Picture ang toilet garo. Regular smart kanulatan. Ako po yung nanalo sa title Lead Me Lord. Pinipicturean lang niya. Okay. So ngarod, as requested by Bayaw Joseph, para katigiti babae nga nasapa, narita mga agring. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan na pagustuhan, idirabi nasapa agriing, nakangiit at pampamusic, nakaisaganan iti pamigatwara na'y dalimana. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan na pagustuhan, idirabi nasapa aglaba, nakasaglapay ngawan pa'y ni init, obrayan na aming siraragsak sa agday-dayang. Kasunod? Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin, tipit, tipitim, tipitim, chiriring, ching, ching, ching. Madlaw, madlaw ni babae, di na maidulin pasamak na dirabi. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan ay pamintuana, idirabi agbalsik pa'y tikayo, agpasturnuang sa agarrado, obrayan na aming siraragsak sa agday-dayang. Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin, tipit, tipitim, tipitim, chiriring, ching, ching, ching. Madlaw, madlaw ni babae, di na maidulin pasamak na dirabi. And
special mention tapos special nga nag-text kaniyak iti ingunguto malaon ni Apo nga ama iti Ili ti Ramon Mayor Jesus Dato Ladanan agbyag ti taga Ramon Ilocano Song Man Kalsat man. Of course we're doing Ilocano songs, Mayor. Thank you for tuning in. Kaya sa kajara pa up. Apa. Madlaw mulatan ni babae, Madlaw mulatan ni pamiluda. Idirabi naladaw agriing, agpakpakang ken aglipi-lipi. Madinga at sa uwag laladot, ngem magdaydayan. Kasano? Amilo ko naman. Madlaw ni babae, di na maitulin pasamak na dirabi. Okay nga ron, karo ba? Iti oras sa 1:30.